Welcome to Christ College Ripoi. Established in 2022 by the Carmelite Sisters of St. Teresa, we offer a 4-year undergraduate program in subjects like economics, education, English, geography, history, Khasi, political science, and sociology. Boost your learning with VAC, SEC, MDC, and AEC courses, or gain practical skills through vocational training in tailoring, embroidery, and mushroom cultivation. At Christ College, learning is joyful, holistic, and life-shaping. Admissions open now. Visit our website or contact the college office to know more. Christ College, where dreams take flight. UCM ka KHEDC ba Shambor lang renja haka khat lai tarik jemang rengkat ki dekhot jangka executive committee badu MDC na ka seng VPP Jawai North ba Andrew Shulai kilai kendo yo ba prestun tensong deputy CM banekran halor ka jing ba ka KHEDC kaya kendo halor ka scheme 15th Finance Commission jangki MDC ki bana ki constituency ki bahab haki jakasor habakran bakilat pathai khubor u executive member ka KHEDC ba Powell Soklat ulaya thu nakal yang usembut Menteri Rangba ulak kular ban salum ya kajingalang kaban dan lang kitenat urban affairs bat kumju ke district council affairs ban penbait halor kani kakam Pika jangan kendu jangan minta ya DCM stay ba poston son kadika kam kabarebi makata kalong kaba kini ki MDC ni ki bahab kata nasional majuai kita ni kisnong ki bahab apa municipal kini pat kimyo ya kenika scheme makata ka scheme kadai ka ba ai ka finance commission mo kenika bagi ya ni mata kenika 15 finance commission kemudian kalaan mana ka ministry of Panchayati Raj bahkan kenika scheme kong ka rural local bodies maka ai syaki lengba ka district council ka ai syaki MDC bagi MC bagi ai syaki chnong kinamar baki ni ki donki konstitusi ha shlong ajwai ki bahab aki municipal mo pihak municipal kemudian kini ki chnong angrokum ka jayau baki ki bahab municipal kimyo yang kenika scheme MC kadang kalong namar ba idei kisnong ki bahab apa municipal kemambat ki bahab apa ki urban dan ki jakasar cak bahkan ka scheme la ana kamata ki rural local bodies kemambat kisnong na kendong ke kalong hak ju karkom kum ka scheme MRDS siswasni ka scheme siswasni community kam hak ki jakasar maka dan ka municipal dan namar ba ini ki MDC jungi mangilayo ya kapisa na ka 15 finance commission yang asam lang ba jong ki MDC kini kami sisa pak yang ba kenu genyo scheme tang KBC ya Malaysia no kendong tingin ya kendu ya ba stun ba katau ke dikatai namar ba ya kini kisnong ke bahab ka municipal la club ya ki ka urban area maka scheme kadai ke bawah nam kinong kendong dan dai ni pat ni ong ba namar ba kan ki MBC ki bahab apa ka district council mo kini ka 15 ka finance commission ka ya ba ka district council kini ki MBC nasaru ni banyo ang scheme mensuan na kalian jong iba presto ila khat ya ka di CM jong ni ki isi barem dia keren ni kata bat menta ni wanya kan biang bat na kalian jong iba presto ni orang bangi sifat lang ya ka meeting jam ka urban affairs mengkat bat ka sinadi banginya mengenya lot man law ki ki kadang kalong ba mensuapi ki scheme ki nasor ki yo kadai na mar ki yai offline kemudian kami ki yai offline kemudian dan kampan upload sekata ka portal ande ka website jam ka Panchayati Raj dan namar balap upload di scheme ni adalah propose di scheme di jengil lembaga online kan ni ka portal ke kadang lojong ukur don lojong ukur kod nombor bagi enter kata ki download ki password tidak ada mangi kini ki MBC ki panasar ada ki propose ke scheme ke joki dan ni upload lembaga ke portal nomor bakam dan ni untuk ukur nomor bagi di cekak ke bahasa masal ke company anten kata di kecing ke bagi kendu te nak kalang jong university la on bagi khatlan ka ban kendu bagi ngira ban pia no agar kamu ki kamu buat kenika scheme ke bawah lembaga sosial kalau abang nak jauh nak ki rural konstitusi maka abang nak ka urban ti ya kata ni patip kalau abang le ni ambil kata nama guidelines jong ka 15 finance commission ni ka ba kan ka scheme ke nak ki no kendong ti namar ba ka depat ka ya lembaga ka sosial let's say na center ke struktur than ba ta kendong sar ni ba hasar pak ha ba ka sosial kita ki schedule areas ni ong ba ganyakan dia kata tinggal siapa kai ka ba nakalang tawo minister ong ini ba ganya song kata kamti lembat ka rengkat ka tip lang jong ka urban terkunju jong ka rural sila ngila ba segirikit ma man bu la ka jong nak kamta ki MDC sar ba municipal ki sekelas kita kan kamusok tahi kamu